kan tran tuina ron chiar to a zanina kan zir lai tur kha marin Isua shia ka thi chung chang Chanchin Tha Johana ziak bung sawm pahnih atangin bul kan tran don ani a Bible chang kan zir tura kan ron tar lan kha bung khata tanga chang somhni bung sawm pahnih chang khata tanga chang somhni parukani a kan zo man le donim kan shelawa engpo ni se kan thei chin anga kan top tura te ngai tamaila azirna khwa chu umle zel tura te po nga ila ti chuanin zanina kan zirlai tur hi he meichhia pakhatin Isua shia ka thi thu hi Chanchin Tha bupalia hian achuang pekani marka zia ka te kan mu kha chuanin Isua ina cho akil na mun kha phar simon ina ani a tin mathai bu somni pruk chang ruka te kan en le marka bu som pali chang thuma te kan en chuanin shiak thi tu po kha me che pakhat ti mai kha ni a ni maro chu Chanchin Tha luka zia ka ero chuanin me che sual ti khanin asoi thunga ni ti kha luka bung sari chang som thum pasaria kan mu a ti chuan zo hana zia ka hianin me chhia hi mari lazara faranu ani thu kha kan lo muta ani a ole kan lo chiar ngal mayang lo chiarang ule tin kal len kut na tur ni ruk alomin Isuan mi thi zinga ta akai tho lazar omna bethani khwa alo thlenga tin chuta chona ma tan zan ruai an che a marthin rong abola lazar ero chu achu hlui kilpui tu pakhat ani tin marin buk zat ve speak nat shia krim tui to takaron kenga Isua ke te chu achula asamin ake te chu ashua te chuan chu shia krim chuan in chu khatarum ruma nima sala iskariota zuda azirtir pakhat aman tir tu tur chuan he shia krim tui hi enga tinge dule zathuma shalin mere theite nen an pek zok lo ati a mere theite anga isaka wanga chu thu chu sei anilo ruk ruani atang ka ip akola achunga ada chu alak thin wang zok ani tini swan mi phum ni atan khek ro se mere theite chukum khwa in nena an omani alom ke ero chukum khwa in nen om tur kanilo ati a ole tuna kan chia ta kan khanin bethani khwa helaya hianin lazar te khwa ni ti kha kan shia a hei hi William McDonald chuanin Isuan nuam ati na hmunani ti hianin he lazar te in chung hi asoyani te chuanin lazara le mari le marthi tenen inpawlhona du om tak an hmangani ti kha arin oma te chuanin bethani khwa alo kal hianin mishing takin soita angila hla om ma ain phaulanga achan chu abul hnai lokha Jerusalem khwa kha ania ama do tu te fuan khom na mun pui kha ani amar chu Isua hianin chu ahun athleng don to ni ti kha ain shia chu tiangin a hlau shan lo ni ina langa kan soita kan khanin he bethani khwa le zarete khwa a chuanin Isua puala he zan ruai an thia ruai kil na in hi soi anilawa ela zarate in ni mai om te pona langa ruai che chan po soi anilawa Isua anlom avanga ruai hi siam te po an ni mai theini chuanin ruai kil hozinga khanin hming han lang dau kha an omani ti kha kan hu a Isual lazara marthi le mari zuda eskorota te hming kha ming malman chuanin tarlan ani a Isua zirtir dangte hi telve turangai po an ni a lazara chu Isua bula chu hlui kil pui tu pakhat ni in aumani ti kha kan tarlan ang khanin kan hu a ti chon lazara kai tho kha tholena omzia po lazara lang khanin atilang chiang hle ani chuwang chon Isua po khan lazara hi akiang maya a thole nge ani tian huatan aum tir tepo arin om ole chu tiang chuanin kan soita kan khanin
chang ni na khanin Isua do dal tu mi pui tam tak zinga atanarin mi tlem te kha an omani ti kha chu achianga chu tiang chuanin lazara hianin athi huna tang a thole thleng khanin enge a mu enge a hriat ti kan bible a hen tarlan kher ani lova chu tiang chanchin chu pathianin puan zar a khaponi mai thei tharau Khawvel a thil thleng tam tak mi thi thole atangte kan mu le kan hriat ang chi hi tarlan vek ani lova tarlan ani lo vain hei a lo ti na lamani lova Lal Isua te khin thua te po khanin mi ho sa le lazara te po khan a lo tar lang to ni zohana na soitum taklai chu thina le thina chunga thu nei tu thole na nei tu Lal Isua hi ani na hi atar lan tum ani ti hi kan shat tela thome ole ti chuanin Bible study kan ni na zona scholar sang thlina kan soi fo thinangin zanina po hianin kan tar lang le zel don ani a he kan zirlai he bung som pani thu hi lazara kai tho tlip na ang deuh te po ni a Isua tor na thu soi te po zirlai ma ba ka te po ron om chho zel dona te chuanin chumi ma ami ten an choi moi na thu te po zanina kan zirlai tura khanin kan hmu ani a ole te chuanin he chuhlui an kil na hmun hi kan soi to ang khanin Chanchin Tha dang synoptic gospel kan ti ang chi ma thai te lukate marka kan ti anga te chuanin khami in nei tu hming kha simona ti te point tarlan ani ang khanin phar ti ani boka Chanchin Tha luka zia ka kha chuan farisai ti ani heng ziak dan sang hi zirhona hianin afom khoma Chanchin Tha pakhata hian a hlom khoma ni ti te point soi ani ti chuan Isua ke hriak nei tu hi marthi leizon mari kha niin Chanchin Tha zohana chuan ron tar lang ani he mari hi mari magdalini emo miswal anti kha emo ani le ni lo chian thei ani lova ani o marin tlan ani ti in revenzai de ma chuanin a soi bokani ole kan soi tong khanin he Chanchin Tha budang te chuanin Isua ke hriak noi hi kalhen kut ma ni hnia ti ni in an soya zohana hi chuanin ni ruk ti kha aron tar lang bi ka a hun thuan soi hi tu soi nge dik zok ang ti kha hriat thei lova Isua po kha kalhen kut a lo kal tum nge ni in alanga zirtop ni a kalhen kut in tran ani chuanin bethani khwa zanria ei ho hun hi in rinizan ni om takani ti in revenzai de ma chona tar langa chu ke ni sabat ni hi ani amaro chu ni tlak nuwa chon sabat kha aral to thin ani ti chuanin ni ruk bi hi bung khat le bung ni Isua rong bol tran ti laya po khanin achuanga zohana hianin omzenei da utura ati lui po ani theni ti in revenzai de ma chuan aron tar langani ole kan soita kan khanin he an choina hmun hi an roi thena hmun hi simona ina the lazarat ate hi sawm nia ngai te pon oma chu tiang chuanin marthi po kharong bol na lama rong bol tu te zing mi le roi sim tu vela te po an hmang ni om tak ani ole kan soi chunzom zelang te chuanin lai kan huang hianin chang thumna chawa te chang thumna a khanin aron tarlan ang khanin helaya hianin marthi hian hriakrim tui man to tak mai kha aron tiralani ti kha kan hua hei hi kan marin bukza ve speak na hriakrim tui to takaron keng Isua ke te chu chula asamin a ke te chu shu ni ti kha chang thumna kan hua buk zat ve speak na hriaki gram zathum somli velarit ni te pon soyani ti chuanin hemi kalhen ku na tura ni rukla om ti hi hanlet le lok ta ila Isua thi ma ni ruk ala om
ti kha arin omta ani a ti chuanin chanchin tha Johana zia ka hian kalhen kut beraman tal hun om vel hi Isua hi athia vain he hun hi Isua thi ni thlen ma niruk la om ni poin alangani ti chuanin bethani khwa mi thi zinga ta kai thola zara tenen chuanin zanria an e ho ani amari marthi chuan e rong bola marin chutia nga speak na shia krim tui man tau tak buk chan veron ken chu romi te tui te na no gram zathum som ni vela dong ani kan ti to kha ti chuanin Lal Isua ke te chu sakin asamina shu chu shia krim chuanin in chu a khattarum rum mai ani a chanchin thadanga khanin he shiak hi alabasta shiak rim tui ti te pon soya ni boka chutiang chuanin so ke kher te po kha ngai ni ti te po in zirai masalama te kan lau zir to ti chuanin rim tui kha midang te pon an shiat thei turin achua kani ti kha he rim tui ina ana tho chu ani chutiang chuanin he rim tui chu tu mar hianin Isua ke hi rim tui noi mai po ni lo khanin chutiang chuanin asam te po khanin ake te chula asamina ke te chu shu ni ti kan mu hei zuda meichia tele meichia shimina min chei moi tu chu kan sam ani ni chutianga asam nen me Lal Isua ke ashu hianin he mari in ngai tlom na hi ni alan chwa tir hle mathai le marka chuanin Isua lu shia khilei ani thu kan hmuwa lukazia ka chuan meiche swal mit tui chu Isua ke farin asama ashuk thu kha kan hmuwa Johana zia ka hianin mar hi anutra athi khanin Isua ke bula abok khupani ti kha kan hmuwa ti chuan lukazia ka mari kan hmuang khanin Isua ke bula tlai po hianin kan hmule ta ani Lal Isua ke bula tlulut mi ani na marinu na hianin chanchin thabudang te pon anron tarlan ang hianin kan hmu Lal Isua ke bula tluklu hi rong bolte athaem maro chu Isua ke bula tam poimo ziate chanchin tha luka ziak lama te kan lau zir tong khan chan tha a channa mari po khanin ania a unau nu marthi kha rong bolina bua ema rong bol pui ve hia tur po khanin adua amaro chu thil tam tak marthi khan angai to nima salangai tua tur focus tur masaber dik tak kha mar hianin angai poimo masani ti hi chanchin thabu sang te kanan thlir hianin kan hmu chu kanan soinon le ni se ole ti chuanin kan soitak ang khanin he ku thi anai to em azudatin ku thi an ngai poimo an ku ta ro po kalhen ku thi an ngai poimo ber te zinga ni chutiang chuanin kum khata kalhen ku thi beram antal nem china ni ti te kan soi to china zuda historian Josephus a phe chuanin beram hi he kalhen ku ta hianin nuai ni singa le sangru borvel antalani ti beram pakhat hi mi somvel chu tani chutiang ngani chon kalhen kut mangtu mi pui kha nuai som ni pasari borvel te anni dai mai don ti na ni chutiang chon Khawvel ram sang zuda dar ti khanin hemi tum te po hianin Greek ramatang te ponan ron kal ani ti chuan Jerusalem kalhen kut mang thei ni kha andam chunga an thil tum zuda chuanin alawni chutiang chuan an mani omna an man chang te po ma amaro chu zuda te na an trong kam chuak an man fowa chuanin kumin chu heta kan manga na kuma chuanin Jerusalem ti hi zuda te na an man fauchina ni Jerusalem hi an ngai poimo ema Jerusalem soina tan hianin chho ti te an manga chho hla te an tia sama te po khanin chho hla te kan hmunwala ni chutiang chon zuda te thinlunga chon Jerusalem hi Khawvel mun sang berani khoya tang point kal sela Jerusalem kal reng kha chu
han emo chho emo ti te khanin an lam thina ni ti te kan soi thin to kha chu tiang chu Jerusalem atanga chuak reng chu khoya po kal don se zuk emo chuk emo te kha an te thina chu tiang chuanin kut manga a huwa vakal ten an sak dual thin chu sam number za som ni atanga za som thum pali inkar hi chho hla ti bi ka ni a khoi atanga an kal po khani se chho hla an te thina ni hei Jerusalem khwa hi Jerusalem shim hi zai on tlang ti te pon soi ni a san zong hi fit sang ni zanga som bor vela sang ani abulloka khanin olive tlang oma he kan group member mami te po hi olive tlanga te khanin ram te pon zuk na ya pa pasal kha pasal hlui kha Palestinian mi ani chu tiang chuanin fit sang ruk nga som fit sang ni zaruk som nga pa ni bor vela sang anian tia olive tlang hi Palestinian tam takten khu olive tlang khu anlo nei thina maro chu Israel tam hianin aram azau zela olive tlang tele Jerusalem po kwatirin Palestinian ho nena UN ina asem khanin an chang lavani juda Jerusalem khu juda te hianin amar chu indona chu apiang khanin aram kha hak khan zo tela chu tiang chon olive tlang te po tuna chuanin le Jerusalem te po juda ho hian anwa tam tel to ani ti kha han soi zauna le kan shat na ti zawa te kan han bel ni se ti chuanin olive tlang chu sang de izo kani chu fit sang khat bor vel fit sang khat ling lo bor vel anyang chu chu tiang chu ni ma sengin zuda ho hianin mo in mute lawan oma kan meeting hostele kan admin te khan lo vil lo ta cheu in vil in off kha hak vale in off thei to mo ti chuanin olive tlang kha sang de izok amaro chu olive tlang ai khanin Jerusalem kha niam zok ma se han ti tongkam kha juda te hian an mang tat mai ni ti te po kha kan an soi zauna ni se chu tiang chuanin Jerusalem a kha kut mang tura kal kha yan tam em thina chu tiang chuanin kut kha ngai poimo em ani man thei lo hlawin juda mi tam tak te chu an lo in thiang hlim thin ani ti te kha kan soi to chu tiang ang khun tep tak to khanin iswa khanin kha bethani khwa khanin zanria akil puyani ti kha kan han soinon le ta ni chu ti chuanin kan soita kan khanin zertir zinga mi zuda iskoro ta khanin kha shia krim tui kha tangkas zathuma shala mi re theite chan puinan inga tinge man ani zok lo ti kha alo zo ta suma thanem ngai tak mai kha ang khop mai ni amaro cho thinlung chungril hi Pathianni na she chiang em ani ti kha kan mu ti chuanin a poisa zong khan a hlutna ani na lo chuta tangka pakhathi patling ni khatlo vel anga chuta ni chu tiang chu tangka zathum ani chuanin chu tam tham tak mai ani hei hi a poisa hlut zong te dan hi ain ang vek lova engpo ni se kum khat chunga hei mishing pakhat thianin ni khata tangka pakhat na a tho khanin a hlo ngai ani chu tiang ani chuanin he shiakrim tui man tau takhi a tau hle ni duli zathum hi azudar iskariota hianin iswa ke shiakrim tui han chul mai na tan chon a ui po kha aom khop maya chu tiang chuanin cheng nuai khatle si nga borvel tunlai in hlo faret anga kan chut chuanin nuai ni do te potling theng chumo then khatte chuanin cheng sang khatte pon hlo to amar cheng zanga anga kan chut chuanin nuai khat si nga borvel kha chu tia ang khopa man to chu he
mari hianin Isua siak noi na tanin aphalani ti te kan mu theia chu tiang khopa thil hu chuan mari chuan Lal Isua ke te chu achula Lal Isua hi anun atan hen ahlu em ani ti kha ati chiang ani thil reng kan ahlut na kan chut chu aman kan pek zat phala tang hianin achiang thin ni chu tiang chuanin Lal Isua hi mar hian angai hlu em ani ti hi achianga chu tianga izuda iskorota ngai dana tang chuanin khatianga ti ke som mai le arim khatianga voi khata man zo ngal ni boxi kha ani chon chu tiang chon Lal Isua kha angai hlu lem vak lo ni te pon langa chu tiang chon marit ero chon kha siak rim tui tak kha aman tolam pang kha nilau khan Lal Isua hlut na zo kha la mari nu na tang hian alang hle ni ti kha kan hmu a ole kan soita kan khanin helai marka zia ka khanin kan en chuanin nar thi siak rim tui hming ani a hla than khoma te po khanin kan hmu a nat siak clear hi thil dang pol dal lo atan te po khan rim tui siam na tan te po an hmang ni om takani a chu kan soita kan khan Chanchin Tha budanga chuanin Isua lu a thi ni khan alanga ti chuanin Lal Isua siak thi na tan hianin atam tham hle mai ni ti kha kan hmu a lukaziak lama chuanin hei hi miswal tan chuan akechul chu ati ngam chin tok ni omani ti in hei hi reven zaire ma chuan ran sui zauna kan hmu a mar hian alua po thi se a om via ba chutiang chuan lukaziak dan chuan hmeichhia lung chetap mitui khan Isua ke kha ati huwa asamin ashuk fai saka shiak anoi le azo hanan hemi aziak dan hi shiak noi te samahan shuk fai le si kha zo han hianin thil om li om lo po angai to lovin shiak rim twin in chung anam chuak rum angin Chanchin Tha rim tui chuan Khawvel fan chuak don ti aril ruwa asang hle ni ti in aron tui ni he ni ole ti chuanin kan soitak ang khanin he speak not shiak rim tui le man to tak buk sat ve hi Lal Isua ke chulna tan a hmangani ti kha kan hmu a chutiang chuanin asam meichhia tena an moina khang ang te po kha mi ten eng angin nge an hmu ang ti te po kha zuda meichhia ten an lu hi an sam hi an kho thina ni maro chu he marthi hianin o mari hianin asam kha Lal Isua ke avashuk don kha chuanin alu khu tu kha phel kha ngai don ti na ni a chutiang chuanin asam in chei moina atana man po chu Isua ke shuk na tan a hmangani ti kha kan hmu hianin kan soitongin mar hianin Lal Isua hi ahlut emani ti hi hei po hian aron tar lang non le a chutiang chuanin Krista Lal Isua Krista chibai abuk na hianin ati satlia lawani ti hi achiang mai ni chutiang chuanin in he mari hianin shiak rim tui kha zirlai ma salama te kan lo zir to ang khanin rim tui ti chuak tur chuanin ti ke kha angai ni ti te kan lo zir to a Chanchin Tha budanga te kan lo zir to ang khanin chu mai chu ni lovin arim Lal Isua tana ati chua kha midang te poina rim tui an lo shiat ve na tur khanin khatiang khan ama nge po khan asam te nen te khatiang khanin azuk shunon le ama nge pon kha rim tui kha kai adu te pok iti hial tiang chutiang chuanin he mar hianin Lal Isua ma atom takin Lal Isua a hlutna alan chua tirani ti hi kan lo mutani ole te chuanin
ane hluber I swa chunga a thlen phal thu zanina kan zirlai tang hianin min hriat non tir le ani chutiang chuanin he hriak rim tui hianin Chanchin Tha Khawvel a fan chhuah tir tur en tir na po ani te pon lo ti hial nge ni ole chang ni na kan lut le nga langa kan sui tong khanin zuda iskoro ta chuanin kha Lal Isua hlut na ai kha chuanin kha sum hlut na zo kha alo focus na sa em le mai ni ti kha kan hua ke ni pon kan sum man ral te hi kan lo Chanchin Tha Lal Isua hlut na ai hianin kha ang sum kan man ral na te Chanchin Tha rong bol na tan kan man ral te kan lo chiar fo thin em zuda iskaro tang hian ti hi ngai tuana lut ta se tha hleng ka sia chutiang chuanin Lal Isua hlut na van khwale tui kan ni na tura tan amman min pek hlut na hianin keima ni lam in sen so na kan lo khoral na zok anga hiala kan ngai na te chutiang chun sum le pai te kan lo ngai poi mo zok hle thin ni hianin alangani hei hi zuda iskaro ta ang hianin bola khanin Chanchin Tha tang ka sum chung chang hi engtin nge pol hian a soi kan ti chuanin Timothe thon khat bung ruk chang soma khanin tang ka sum ngai na thi swal tin reng bulani sia chu then khat ten an otarin na chuan kalbo sana an mani le an mani lungai na tam takin in chun tlang ta chukat atia swal tin reng bul chu sum ngai na thi ani tlat mai ne chu zuda iskariot Lal Isua phat san na po hi sum ani tlat mai ni voinian ring tu Lal Isua hnung zui to tu kanin ti mek la hianin sum ngai na boya hian alo la tluk lu thei ani ti hi kanin shat non poimo hleng ka sia thushil tu bunga chang soma khanin tang ka sum ngai na tu chuan tang ka suma du tok a hmulawa hausak ngai na tu chuan du tok a hle phek lawanga ti ni chutiang chuanin thufing te bung som ni pahni chang khata in build lawan sum tam tak ai ning that hi than zok turani atang ka le rang ka chak ai du sakna angai na tom alo ti ni ole kan se tak ang khanin heta sum hi zuda iskaro ta hianin kha duli zathum aman zong nen te po khanin alo shengal mai ta ni chutiang chon mire theite ne na pe kha thazo ki na nga ya ma se kha pon lang maya thattum na ani ne ti kha kan hmoni Lal Isua le arong bol na angai sakna ai ma khanin kha duli zathum kha ruk du na ril ru apu ni ti kha la hianin kan hmu chutiang chuanin he zuda iskariot hi kan sha tur chu Isua team te zinga hian poisa vong tu ania kan tun lai tong chuan an treasure ti na ni chu na adin hun po OB elected OB kan ti chin ni Khawvel angani chu tiang khopadin hun sang ni chung si khanin aril ru le ani phung ero chu itang ka sum ngai na khan alo lua thuk ema chu tiang chuanin ma po khan alo ru thina ni ti hi Chanchin Tha Johana na tar lang tat mai ni chu Genesis bungli chang sari khan sual chu kong kabula abok renga chungai ro thui nei tur ani ti sual tan kong ka Johana hian zuda hian alo zuda iskoroten alo hong to tat mai ni chu hleb ruk na khan mo khatiang khanin kha tholom bo ma kol kha alo la photo thina ni ti hi tlai chang li na khanin kan hmu chang thum le chang li hianin mire theite ngai sak wanga soe ni lawa ruk ru ani atang ka ipakola achunga da chu alak thin wang zo kan ni ti alo la thin to ni chu tiang chuanin aru ka ati emo ati kha
Pathian chuan lo hre chiang em ani ti kha kan hmuwa setana po hian aru ka kan ti emo kan ti thleng hianin a hmu vek tho ani min hmu ve ani chuwang chu sual tan kongka kan hongim ti hi henga te hianin kanin enfia mit kongka beng kongka thinlungai to ana kan thil ti nge te thleng hianin sual tan rem chan da kan zongem ti hi kanin enfia poimo heng ka sia ole ta hianin rai la chuanin mi tu point zirtir anga kum thum chung Krista zuya athil makti te mukin veka azirtir na tingai tha akutangil nei na dong non fawa tirko anga chiara ma se to pa ver ther lo ni ta heng zong hi mu tir chuan oi om lo le thil ni thei lo angina langa ma se zuda chung thu hian hei hi ani thei ani ti ati chianga thil then khat ani mai thei mishing te tluk theina chen angin kan va hri chuak tlem em ti in helaya zuda iskrota che dan kal mang hi a comment he ni ti chuan zuda hian in he thu mere theite mangai na tak ane wang soi ani lawani ti kha kan soi to ruk ruani alo ti ni adu ama wang zo ka soi ani ti zo han hianin aron bel kher ta a chutiang chuan zuda chuan tangka ipakola achunga ada ala thina ni ti hi he chang ru khianin aron soi zau ta ani a tuna kan ang hianin he zuda hianin Lal Isua aphat san hi sum kha ani a ti chuanin Lal Isua ashal na pazat po kha tang ka som thum vel le khanin asum du na kha alo na satial tira tam dau ni lo me the tlem te tang po khan ni me the ma se atto pa khan Lal Isua hi tang ka som thum chu thathum puitling thathum hlo vel aniang mo chutiang anglek chuan Lal Isua shal phal to mai ni nang le ke po hian kan sum du awang hian Isua kan nei to sa reng hi kan shalem ti te po kanin enfia tel poimo hle mai ole ti chon chang sari le chang ria ta chuanin engtin nge soi kan ti chuanin Lal Isua chuanin mi phum ni tan khek ro se mere theite chukum khwainin hena om an nelo keiro chukum khwainin hena om tur kan nilawati a helai chang sari le chang ria thi zudaten mi thirwang hi shakrim twin an chul thina ni ti kha kan shiat non a thanga ti chuanin tuna kan sui tak ang khanin Lal Isua chuan he athil ti hi khapsu ti ni he shiakhi min phum ni tan khe kani ati a tiang chuanin angai na tu le chi bai buk na entinan ka chunga ren lawa man aduni hetiang ati hi phalsak turani ati a mire theite omlo na hun hi aum don lawani midang ten an chunga ngil nei na an ui lo reng don bok a amaro chu Khawvela Lal Isua rong bol na chu ato phun taksa anga arong bol na chu athleng trep to ni ta chon mari chuan englai point he shakhi Lal Isua chunga man hun kha anei reng don lawa tharau lam hun tha chu tia ang che chuanin ke ni po nimin kha kan ko gir thei to lawa aliama vawiin po aliam mek ani chu tiang chuanin Lal Isua ta na kan ti ve thei hun hi kan khoral mai mo chu he Lal Isua trong kama tang hianin kan shiat non tel po apoi mo hle ome chu tiang chuanin helai hi he shiak noi hian phum kani tur ain tirani ati na angani a chu tiang chon Khawvel chwa sana pa ne na kal tur ani entirna kan putela kan soi tong khan mire theite chu in hena inpui pe phot chuanin anom reng dona ke ero chu kom reng don lo chu fang chon he shiakhi ka chunga pe kani hi adi kani ati na angkha ni a chu tiang chuanin chanchin tha budanga te kan mong khanin he mari thil ti hi chanchin tha soina apianga shilna apianga po soilan aniang ti hial khup khanin Lal Isua khanin he mari chunga hianin shiak thi tu chunga hianin alomani ti kha kan pubokani ole ti chuanin kan soita kan khanin la thil hlu tak mai kha marin Lal Isua ke chuna tan te amangani a samina shruwa shiakrim tui tak chuan kha in chung kha ya khatani ti te kan soito a chu tiang chuanin Lal Isua ina marka bung som pali changria le mathai bung som ni paruk chang som pani ate kan hmongin ka taksai phum turin alo hnoi lo kani prophetic act antia khatia angkha
he mar hian alo kalpui reng mai ni chu Lal Isua chunga thil lo thleng tur kha alo lan chua tir ti na ni chu tiang chuanin he zohana hianin mi phum ni tan khek ro se tin phum ni tan khek tur ani chuanin mari khanin shiak kha Lal Isua kha leya chul om lo tak ati theya amaro chu hi Bible le lin sang sanga te parallel Bible ate chuanin ke mi phum ni tan akol tha ani hi atia Lal Isua kha phum ala nilawa phum ni tan akol that ani chuanin mari khan ala man ri lo melani amaro chu Catholic Bible ate kan mu chuanin min phum ni kolatan ale ani kha tepo ala ti zela chu tiang chuanin Bible le lin thara chuanin mi phum ni tan ring ro se ti ten alo ta lang boka he mathai zia ka zirlai synoptic gospel lama kan lo ento kan zir to ang khanin phum tura min buat seina na ti ani hi ti in mathai bu som ni pruk chang som pania kan mu a marka zia ka chuanin ka taksai phum turin shiak alo nei lo kani hi ti kha asoi bok ani a kan soi tong khanin mar hian Lal Isua chu phum ani huna tan shiak alo nei lo kani ti hi Lal Isua alo sha sak reng ani ti hi kan hu ni ole chu tiang chuanin kan soi tong khanin shiak noi satia mai ani lawani ti tepo kan mu a Lal Isua chu cross a khen be ani che to ni zofaten an mi thi te shiak an noya an phum thin sherengin shiak thaber le to ber chu tiang chuanin mar hianin aron mangta ani a Lal Isua hlutna aron tar lang chiang em ani te chuanin kan soi tong khanin shiakrim tui tober Lal Isua vaivut rana ke pha kha ama ti moi tu marin asam ngei khanin ashua hei hi Lal Isua tan po hianin mari in pek na engma amoina zong po khatiang khan Lal Isua hlutna nena avate khin khan hlutpui oma khanin arwat lawa chutiang chuanin Lal Isua tan po hianin mari in pek na hi ahlule zwaldon em mai ni chutiang chuan ke ni po kan rong bol ve na din hun te po kanin enfia apoimo hle mai Lal Isua tan ui kan neem phalchin ramri khamchin kan neem ti te po kanin enfia apoimo hleng ka sia rong kan bol china po hianin mani rem chanchin manin seng so davidain kalal patan haral thilhan in seng so lovin haral thilan ka hlan top lawang te lo ti a chutiang chuanin rong kan bol na po keimani lam hekna tak kan thleng phaim ti te po hi kanin en apoimo hle mai tlai tang hian chutiang chuanin marin Lal Isua ke a me chemoina ber asama shu ang khanin na hniam ber po lom taka thok mai thin tur kan ni na te po he marin na tang hianin kan ome ole ti chuanin kan soi tak ang khanin tlai chang kwa le chang som pahni he hi tlai ruang chung changa Lal Isua noina chung chang po hi ariven zai de mazia te po hi han soi zau viawa chak oma ro chu kan hunte in min dai lo ang ti ka hlau de si a chuwang chani chu ka thwal lutuk lo mayang chang kwale chang som pakhat in kar lo chiar le ang lazar an phiar chuta chuan Isua omti zuda nam chum ten an lo sia a tin an lo kala Isua chau aron kal chan an nilawa mithi ga ta akai tho lazara po kha mudu form an ni boka tin pui thiam lal te chu lazara po tilum turin anin rona am avanga zuda te tam takin an pakai sana Isua an rin thin awangin ti kha kan hu a ole chuanin tuna kan huang hianin helaya hian chang kwale chang soma hian zuda ho tu thian Isua mai nilvin lazara po ti hlum andu to ni ti kha kan huwa heta nam choma ti hi lalchi din hun sang ho ti na
din hun sang ho lo ho kha ani ni zudan naran rorel tu le arabi ho te zinga mi ni lo ti na ani ni ti kha kan sha te la thanga chu tiang chuanin nam chom ti kha chu kan Mizo tong kan zo tonga po hei hi nam hiam te po kan ti theng chu ole chu tiang chuanin heta hianin puithiam lal ho hi sadukai kha an tam ber thina chungte chuanin thole na an oi lawani lazara kha thito nu thole ania chu chu an oi lo zo takha ani le zuala lazara thole khanin thole na aum zia kha aron lan tir sia an rin dan nen khanin ain du lo wangin ti hlum po an du ve ngal ni in langani ole thole na an rin khami ring tu tam tak an donin an sha da wang khanin helaya hianin chang som pakhata kan hmuang hianin Lal Isua lama khanin zuda tam tak khanin an pakai sana chu Isua kha thole na nei tu ani an rin na kha laya hianin an pun zel lau na kha an nei ni ti kha kan hmu a chu tiang chuanin tilko te thil ti lama po khanin zuda sa khwa le Isua zui tu te sa khu sang nei te khatiang tek po kha an oma chu zohana hianin heng azia khun lai hianin Isua ring tu te chu pol sang anga zuda ten an ngai kha a soi zeu bokani ti in reven zai ma chuanin alo tar lang bok ani ole ti chuanin kan mu ang khanin helai chang som pakhat atanga chang kwa chang som pakhat chung hianin Jerusalem khobul nai loka Lal Isua kha to wang khanin adin chanchin po kha adar chak to hlea chutiang chuanin ti kha zep thei ani to lova zudami tam takte ama muturin bithani khwan ron kalani chutiang chon then khatin lazara mi thizinga ta kai tho kha mu te po antum bokani ti in helai chang kwa hian aron tar lang tareng ani mishing te thinlunga huat na ni chin kha laya po hian tarlan ani kan soita kan khanin puithiam lal te chuan lazara po khati di hlum turin an phia ru ni ti hi aron soi na chan kha engwange ti chu kan soita kan khanin thina ta kai thoni na kha poi khoina lian tak sadukai hotan chon ani ni tin nam phat san na anga po an ngaya athile adam kha khatiang khanin anni chuanin adam kha enga ma an ngai lo ani ti kha alang chiang em mai ni chutiang chuanin lazara kha damna achan kha anni chon thitla ka an ngai pha ta jok ani khovelina tharaulam damna kan chan hi Khawvel chon ahlut lo re ani ti hi helai tangpon achiang em chutia chon lazara vain zuda mitam takten Isua an ring le zil te kha chu lazara chu zuda pol hlun tan melma ang kha lo ni ta da bo ngai kha alo ni pha da ni chu tiang chon Lal Isua ne na bidang te shwai thin te kha ti du da na le marta na thenga an chunga kheng thei ani zia kha khan aron tar langa chu tiang chon hemi hi kan soitong khanin shilfia tu then khat chuanin puithiam lalte khatiang sadukai thole na hnol tu te an awanga thole na fin fia na lazara kha lo se anduni ti hlum na mangin thai bo kha antumani ti hi he lazara ti hlum antum chan ki poimo tak kha ani ne ti kha kan sha da thome ore kan soita kan khanin heng zuda mimir minaran ho hian Isua na khatianga an lo shat khanin Isua chu an chaka ama an ringa na an chak chinani chu chau ani laba lazara mi thizinga ta kai thokha mu andu bokani ti te kan mu lain chu tiang chuanin Isua na lo chuanin a ring tu an hlim lo thina ni ti te po kha helai hian aron tar langa a thil ti thena dong tu lazara po an hu chak tur ani renga Pathian na tho lo thlenna te hi
mu no mani ti hi laya hianin aron lang tela chutiang chon puithiam lalten lazara po ti hlum andu ve a ama avain I swalama mi an kal hnem to a lazara po ti hlum andoni chutiang chon puithiam te sadukai an nia tholena aum ring lo ho an nia lazara mi thizinga ta kai tho hi an thin aur pha hle ni ti hi he changsom changkwale changsom pani chunga hianin kan lo puta ani a ole kan soitak ang khanin zuda hetiak nga lazara avanga zuda tam tak iswan rina vain puithiam lalte chon lazara po chu khatiak nga ti hlum tumin iswan mai ni lo khanan ron ve delta ani a puithiam lalten lazara awang mi ten iswan rina iswalaman pakai sana vain lazara po khatiak khana nun him talawani a mausiale zol nei thu po an oil lo chuanin mithizinga ta thole po zukal sela an ring chuang lawang tia chanchin thalu ka bung som ruk chang som thumala li swalo soi kha la hen adik zia alang chiang em mai ni mithi me thole me po kha an ring chuang lawani ti hi he kan zirlai tang hian ron langa iswan lazara kai tho vai mi tam takin iswa an rin pha ani ti kan hmangin zuda ho tu ten iswan ho anga khachuanin rom ho localin an hun thiang nim le an hnam kha an ron lama yang ti khan hlawa amar chu pui thiam lal berin an hnam pum ai iswa athi a thani tia asoya kha pathian rem ruatna alo ni reng mai kha alo ni a iswa hi an hnam pum tan mai ni lo nam tinadar pathian fat in pum khatna shwai khom anni theina ta na athi kha angai tlat mai ni chuwa chon lazara akai tho van iswan huat a hlong hianin rong kan bol na po hianin mindo da tu ten kan chunga thil thalo an ro chang om thei fo ani he christian rama kan oma chanchin tha wang christian raman vuak te ta in te kan tong phalawang mase chanchin tha wangin tu te mo nek so re mo do dal na trong kama rel na angchi te emo ani hi chu chu ti khati ti angchi te emo te tin mani ti sathil du zong takal san angchi te christian ram angchi a chuanin chanchin tha wanga kan tuar ve chun te zinga mi chau ni te pana langani ole chu tiang chuanin he damna change lazara po hianin Lal Isua zarah damna achan chu dautu anei ngala ni ti kha kan hmuni a ole chu tiang chuanin lal anga Jerusalem Isua lu thuin a dot tu hi aron chun zom le ngal ta a helai hi kan lu thui ma in tuna kan soitak ang khanin Bible study kan ina zona scholar sang te thina tlang hi kan han tel bel vele zel te po kha ngai thina Lal Isua hianin ni china kan soitak ang khanin hun pui poimo tak mai ama chondo na ni ti kha kan soi to a chuti mek lain lazara hi lazara te chung kwa hi alangai sakle amangai te anni na alalan tir hle ni ti te po kha kan hotel boka ole chutiang chuanin he kan zirlai atang hianin lal ropui taka Jerusalem lu thu kan mu chun zom le dona hei chanchin tha hianin kan mu kim do vekani mathai bung som ni pakhat chang khat le chang som pakhata te marka bung som pakhat chang khat le chang som pakhata te luka bung som pakwa chang som ni pariat le som lia te kan hmui lo chiarang atu ka chon kut na local mi pui tam takin iswa chu Jerusalem khwa local don tian shatin tum kaw ten kinga muak turin an va chhuaka ho sana lal pa minga Israel lal local chu fakinam ro satin an awa tin iswan sabeng tung no amua achunga chuanga lau su zai on fanu en te lal chu sabeng tung no chunga chuai na local done ti sia kan khan chung thu atirina zirtir ten an shelawa nima sela iswa choi moya om nuwa chuan a chanchin chung thu chu ziak ani ti le achunga chung thil chu an lo ting e ni ti an lo shita ti kha kan puta ole zudami tam tak Jerusalem kal hen kut mang turin an lo kalani ti kha kan soi to
tum kau ten king ani ti kha chang som pathum hian kan hmuwa mi pui aw hla kha samza som pariat ni nga tanga ni ru kha ani a khatami kha tum na le he sab hi bok te ku ta te man alo ni bok china tin zakaria bung kwa chang kwa ami kharon lak chhuani a tum kau na hi ral an nia an lom na po man ani china ni ti te kan hmu a chutiang chuanin hosana ti hi hebrai tong chuanin chandam ro kan nge na che ti na te ani tel bokani chutiang chun Israel lal local isua to na chanchina hian isua chulal ani thu hi zohan hianin ada poimo em ani ti kha kan hmu ni ole kan soitak ang khanin isua chu ro pui tak Jerusalem khwa alu hun kan lo thleng ta ni a khen be ani ma Pathianni ani a chu tiang chon heng mi pui pum khom tam tak te hianin isua chu engtin ngen ngai ti kha mesia angin mi tam tak chon an lo poma amar chu ngai dan zuda te hian an nei ani ti te kan soi to thin ang khanin romi te hne chiana tanga chan chuak tu lal angin thil ti theina chakna le ro pui taka hne tu ni anga be se na kha an nei ni ti te kha kan soi to thin kha chu tiang chuanin then khat chu ring tu tak tak te po an nianga chu tiang chuanin mi pui tam zok te chuanin Lal Isua ngai sak chak na thin lung tak tak khan nei lo ni ti in William McDonald chona soi zawa kan soi tak ang khanin tum kau nen an lang hwa kani a Lal Isua hi romi te nun ron na lakata chan chuak tura Pathian mitir zentel ten kum tam tak an he chiana avanga an lungai nuwa chol le na muana petu tura an ngai ni ti kha arin omani ti in William McDonald chuanin hei hi aron soi zau bok ani ole ti chuanin kan soi tak ang khanin Zakaria na lo soi tongin isua Jerusalem lal anga alu thu te Greek mi kut manga kut mang tur local ten isua hmandu thu te le isuan athi dan tur thu soi chung chang te kha zanina kan zirlai chung kan chiar rik to te khan kan hmu ani a te chuanin kan soi tong khanin hosana lal pa minga Israel lal local chu fakin namro se ti hi hetiang hianin Simon Makabia kha an lo ti to a chu hemi hi lalpa minga local chu choi moi namro se ti thu hi mathaya le marka le luka le zohana zia ka te veka samza som pariata hianin lalpa chu indo na hne tu ni ami te le an lal a chandama chu vawiin lal le mi pui te chuan Pathian he na lom thu an soi ni ti in New Jerome Bible commentary chuanin atar lang he chu kan soi tak ang khanin bok te kut temple tui choya khatiak nga kong an zona po khan Pathian chu hne tu ni zialan tirin tum kau choin samza sompriat hi an sachina ni chu tiang chuanin Israel te mel malian a hne vain tum kau nen mi puin an hmuah thu po kha apocrypha lam Makabia bung som pathum chang som nga pakhata khan Makabia kha Simon Makabia kha an lo hmuak bok chu tiang chuanin zol nei Zakaria ina o zai on fanuna satakin himla o Jerusalem fanu out chuak ro ngai ro ilal hena alo kale mi felani a hne tu ni in ngai tlom takin sabeng tung chunga chuanga sabeng tung no chung eya tia zol nei ten Lal Isua taka Khawvel lo pian ma kum zatam takal ta an lo puan Zakaria bung kwa chang kwa chu Lal Isua atakin aron nem hetani zol nei ten akum tam takal ta zol nei Isai ten Isai bung som nga pathuma po Lal Isua tuar na tur chung chang ten lo soya tin Malakia te po kan hmu tin Daniel te pon pa mishing fa party te po Lal Isua lo lan tur thu te heng hi an puang molani mase vawiin ni thlengin zuda ho mani ange po kan Mizo pa nge hianin Isua hi chandam tu apom thei lo le mesia apom thei mia lo thu kha asoyani chu tiang khop chuanin hetiang anga zol nei tena an lo soi nge hi Isua ani pom lo tu zuda te hian an lo pom lo hi
aom he ome chu tlai a hian in engwai nge thuthlung thar kha an rin tlat lo wang ani ni min arin lo miau chuanin ti ngai na lo re mai ni chu kan soi to ang khanin hei thuthlung thara chuanin lali son mi del mit ati var khanin eng angpon soi to lo tur pon pathian fakro he pai hi chu tiang khatiang mi chu ni ti a an shelpo khanin he pai tu nge ni ti ka shelo ni masala ka mi ta ti var mia wa ati tlat mai ni kha chu bang chuan hei an soi dan chuanin experiencing apocryph ngani apologetic ten ti a mi ina hei alo ton shiat na a khatiang nga thil anuna tong ane chuanin to ma hen an soisel thei mia lo kha alo ne ni chu ole chu tiang chuanin heta po hian Lal Isua hi lazara mi thito nili lai ui to thito kai thole tu ani mita mutu ta tan chuanin Lal Isua an lo choi moi an lo ring kha eng angpon soi nom lo tum ma sengin an ring don thau tlat mai ni chu bang chuanin hei hi apoi mo em ani chu tiang zo zohana po hian soi lal ani na ta langin Israel talal ti khanin azia kani ti kha kan hmu a kan soi ta kan khanin zuda te zalen na swal tu zuda makapia unau pa khania zuda ti kha zuda makapia chu BC za somruka athi nuin zuda sipai te how to berle pui thiam lal berni na kha chil ko pa Jerusalem kul chunga surya sipai in khwar te kha anu chuaka Jerusalem chu namdang obbe na la ka chan chuaka ni ti kha kan hmu a te chuanin atira chuanin azir ti te hian mi puin chu tianga lal anga an lo lom kha an she thiam lawani ti kha kan hmu a nima sala Isua choi moya aum nuwa khanin Pathian le kha thuin heng thil te alo soi lok to a chu tiang tak chon mi puin an choi moi ni ti kha Lal Isua thi nu khan an she thiam ve chaw mo Pathian tharau na thole Pathian thil kan nu na lo thleng me khi tunan kan she thiam lawani pon mo kan she thiam hon hi ala thleng don tho ni pola te me uwan thum na mu pon fam kim lovin kan sha fam kim lovin kan shila ni ti tuna kan lo shat ngal fek chuanin kan chapol tu kanga mo Pathian tharau thianim ron lovin kan shiat na kan loin ngatang ti te hlom em mai ni disciple te pon chu tiang chuanin Jerusalem ro pui taka Isuan lo lom kha an she thiam lawani chu enge chan kha amaro chu Isua choi moya om nuwa khanin kha zol nei le khabuwa te lo tarlan Pathian le kha thuina Lal Isua chungchang alo soilok to zong kha Pathianin Lal Isua kha a choi moi nu khan an she chuak ta ni ti kha kan hmuwa choi moi na chu enge ni ti kha kan lo chil chhun zom le bokang ole ti chuanin kan soitak ang khanin heta Lal Isua choi moya Jerusalem alu na hianin kan hmu tak ang khanin lipui pum khom tam tak te chuan Isua chu khatiang khanan lo choi moya tum kau tinen tin Isua chu sabeng tung no chunga chuain kho chunga khanin alu ta sabeng tung hi veiwana ta nan man tlang lo na ni a amaro chu ai ma chuanin Lal Isua sabeng tung no chunga a chuang hianin zol nei te shil lok na kha aron ti hlo tling le ta ni ti kha kan shat te la pui mo nga chuanin kha thu sei chon zakaria bung kwa chang kwa aron kwa ta kha Lal Isua chu Israel lal chu Israel alo kal hona chuanin sabeng tung no chunga chuang ati in zol nei khan lo puang lo ka Zion fanu ti hi tekhin na thil soina tong kamani a zuda te soina ani a Zion hi tlang ani a Jerusalem khwa omani ti kha kan sha non le thome ole an soi tak ang khanin helai chang som pali le som panga na hianin kan hmu tak ang khanin mi puin Isua an ngai dan chu engang po ni se Zakaria shillo na khati hlo thling turin Isua chu Jerusalem alut ani a marka te soidan chu sabeng tung po hi mu pal atana mang ni mai lovin anei tu pa ne na
in bifel sa ang hial te po khan chanchin tha danga te khan kan hmu ani a ore khalam pang chu I lu thui lu tuk lovila chu te chon zakaria chuan asatakin hlimla alo tia zohana chuan hlau su tinaron soibok ani a isai bu somli chang kuwa a khanin kan hmu boka sakor hi in dauna lam entirna ania lali swan enga tinge sakorte ran saro pui zok chak zok te ron man lau te kan tia kan soi fo thina thil tlom chunga lali swai achuang tlat mai thina ni chutia chu sabeng tung po hi ran tlom tak ania in ngai tlom na le muan na te po en tirani chu bang chuanin iswa chu sipai mesia ang nilavin tharau lam mesia angin alo kalani ti hi kan shian nona trom takin alo kalawang khanin zudam mi propui zok mi fing zok anga kan ngai te khanin an man fu theilawa an shefu theilawa ni ti kha kan hmuni ole ti chuanin cha sompruk na a hianin zanina hian som pasari thlengin kan lut mai don nya chung thu chu zirti ten an shelawa ni masala iswa choi moya om hnuwa chuan a chanchin chung thu chu ziak ani ti le achunga chung thil chu an lo ti nge ni ten lo shata ti kha tina kan soita kan khanin zohana hianin iswa zirtir ten hetia mi puin an lo hmuak hi mesia anga muak an ni ti khan shelawa anu da ya an she chau ta ni iswan choi moi ani hi tharau chu an hne na thlen ma chuan he omzia hi pathian tharau thianim kha atang chau lo chon mi in pathian thu de a shefia thei reng reng lawani ti kha korin thon khat bung ni chang som palia polan lo sui an khanin chu tiang chon zirtir te po khan omzia kha an shelawa chu iswai mesia ang chuan an lo lom vek lava zirtir te me point an shelawani chu tiang chuanin Israel local chu ti kha aumzia shelo khan mi pui au hi kan ni china kan soi to ang khanin kaya fa shil lok na ang chi ang deuh khanin mi pui te khanin zol nei ten an lo puan lok nem nge na kha shemia lo khanin an lo au chua pui te po ati thei ome chu tiang chuan an shia chian lo chuan soya alo dik si ni chu tiang chuan mi pui pung khom kha mani mi mala kan ti du lo hi kan an pun khom hianin kan in ti phur tlanga kan ti fo thin te po lo oma chu tiang chuanin zohana soipo hi zol nei zakaria ina alo tarlan kha iswa soina ni ti kha an shelo ti na ni ama se Israel local chu ti shilfiana tan amang ngala anni po hian omze tak shelavin iswa mi puinan lo lom kha an lo lom pui ve ni in alangani ti in reverend zaina ma chuan hi aron soi zawa chu tiang chuan zakaria puan lok ti hlotin na mi pui te chuan an lo rap dik ani Lal Isua chu pa ding lama choi moi om tura van alon chhole nu khan heng thil thleng te hi pathian lekha thu ti hlotlin na ani ti kha disciple ten an lo sheta chau mai ani ole cha som pasari na kan lut le ang cha som pasari na chuanin tuna kan mong khanin hei hi lazara thana ta ko chuami thizinga ta kai tholai a hne na mi pui om te khan thu chuan shiat an shia tir ta zela chumi awang chon ani mi pui te po chuan ama chu an va hmu ani chu thil mak chu ani ti an shisia chu ti chuan farisai te chuan sherau engma in ti theilo hi en ro khawvelin ama an zui tak hi an tia ole tu na kan sui tak an khani lai cha som pasari na hi lazara kai thom tu te khan mi pui hne na iswa chanchin an soi zela asia pia in mesia chulal angin jerusalema an choi moi te po kan ti thenga chu tiang chuanin khawvelin ama an zui ta khiti kha iswa du lawati hlumdan ngei to tu farisai ho kha an buai ta iswa choi moi tu tamzia an muin khawvela hianin iswa chu khawvel khanin iswa chu zui ta vekin an mu mi pui tam tak
anrin ai tamin Isua an zui thu kha warta ka soina ani ni ti kha lai hianin kan shat tela thome chanchin thabudanga chuan Isua anlom chani soi chian na omlova zohana hian la zara akai tho mutu te khan mi pui an shwaya an fuya an ngai sign an lo huak ta niin asoi boka ole chu tiang chuanin helaya Isua Jerusalem alu thi tu mi pui te zinga la zara mi thi zinga ta kai tho lai mutu an lo si a chung mi te chuan an vela mi te chu he mi sabeng tung no chunga chuang nge hila zara ron nun tir le tu ni ti khanan shildar ani a he chin chiana sha tlak tak chanchin hi a han dar meu kha chuanin mi pui tam tak te chu in hor khomin Isu amwak turin an lo chhuak ani a bandwai thak takin an ma ni tur tu chu rin na dik ni lovin sha chian du na mai ani ni ti in William McDonald chuan hetlai hi asoi zawa aran comment nge ni ole chu tiang chuan rin na lovin Pathian lom zong mi ni rual ani lavani ti kha hebrai na lo sui ang khanin shiat na satlia ringot kha chu ani tur ani lavani ti kha kan lo mu a ole te chuanin kan soi ta kan khanin he Lal Isua chang sawm pasari na kan hmong hianin thana ta la zara ko chua mi thizinga ta kai tholai apiang lo ve te khan an thil hmu te chu mi te an shat tir zel ani ti kan hmoni rongbol na kan mi te kan hmu le kan shat te hi thu she tu ni tur ko kan ni ti kha Lal Isua thia thole khanin tir ko te thil ti bung kha chang ria ta khan kan hmoni tharau thia ni malo thlen huna chuanin ka thu she tu te ni tawnga ti a chandam na kan chante le Lal Isua muchiang tu a thil ti te muchiang tu te chuan an ngoi bo pui hle thei lawa an thut thwan pui der lawani ti kha kan zir to tangten kan shia ni kha kan shia tangin Samarian me chia te po khanin a thil hmule a shia te kha evangelist ni na tan a khwa chanchin thashil dar na tan a hmangani ti kha kan hmoni chutiang chuanin dam lo na midel ke bai te khatiang khan midel te pon khatiang khan an lo puang chhuwa kani ti kan hmuang khanin hele zara athia kai tho a kyar vela mutu te po khanin mi te midang te an shat tir ve zel ta ni ti kha zanina kan zir lai hian min tar lan saka lezara Isu na kai tho mutu te khan an thil mu te chu an shat tir zel ti hi zohana hian a han soi hi agrik trong chuanin emar tu rei tin ya chu shat tir thin shat tir zel ti na ni a chu tiang chuanin Greek grammar chuanin thil lo ti thin ti zel soina tan kha man ania Isua thil makti mutu te hi midang tene na athu shil tu an lo ni zela voini thlengin chutiang chuan nangle ke po kan mi ta kan mu bega kan shiat kan nun thak kheng na lo om thin hi midang tene na puang dara up trol pa puang chuak tur kan ne ti hi zaninan kan shiat no na van poimo telul em chumi wang chuan Isuan thilmak ati she tu mi puite chu Isua hmuak turin an lo kal pha ta keini pon kan mi ta kan hmu le benga kan shiat te kan puan chhuwa hianin midang te kha Lal Isua pan turin an lo kal nai pha thina ni chuwang chuan Isua thilmak ti mutu te thu she tuwa an tangta chung ho te thu le hla wang chuan Jerusalem lal anga Isua alu hianin mi ten an lo choi moi ta Farisai ten mi puin Isua an choi moi tian mu khanin eng man ti theilo ani tian sha she rau eng main ti theilo hi en lo Khawvelin ama an zui ta khi ti in an soi ta ringot mai ni ti kha kan hmoni ole tuna lazara athia kai tho ania mita mutu te na an mita an hmude benga an shia te ngoi bo pui lawa an puang chhuwa kala Lal Isua Jerusalem choi mo ani phang hianin Poland kei ma awainal pan choi mo ti theina turin zanina he thungai thatu zong kan mita kan hmule benga kan shia le kan nun in thak kheng na thil khengte ngoi bo pui lawa puang chhuak tu ni zel thei turin lalpan athu kan zerte malmin som sak thero se amen Amen.